जतननो सारिक kaham tai o sarik sal kesang jora tai hor jora o norok jotonano khani hamjakma tai jobani chibai haino hai ang Facebook live o thaisa thaini kok sana nei jotoni buskang tini haino hai ma phaikya blaike khakhamo tai wan sugui naike bakhau kosto nau haise Facebook khulugui naikhanke news khulugui naikhanke homodin no party office hoksa jakha nok bokhok jakha rap khlaijaga bathar jakha bokrok party bulaikha abo hai mamang message din protidin nugui tongman notui ang kisa kok thanan bagi tini Facebook live ma phaikya haisi tini Tripura hasteni je image Tripura hasteni je makhang balaike haise sitrawi tong haisi thasingo nang khobor khanao BJP political party ne hoite borokni je kormiro borong je kormiro Tipra Mothani party office no sogui rekha ni khnaka bom relaikha ni khnaka abo hairo kabangma hamya news phai tong haisi tini obo bai tamu proof khaina nai sin Tripura hastewa haisi tamu funungna nai मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री डॉक्टर मानिक साहा जी को भी रिक्वेस्ट करना चाहते हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं सबके साथ सबका विकास त्रिपुरा को एक मॉडल स्टेट मॉडल सिटी डेवलप स्टेट बनाना चाहते हैं लेकिन ऐसे हम डेवलपमेंट बनाएंगे जहां पर रूल्स एजुकेशन को छोड़कर हम लोग एक दूसरे को लड़ने का बात करते हैं दूसरे का घर जलाने का बात करते हैं कहीं कहीं पर पार्टी ऑफिस जला देता है तो कहीं कहीं पर रेप केस हो जाता है कहीं कहीं पर रेप केस हो जाता है तो कहीं कहीं पर मारपीट हो रहा है कहीं कहीं पर मारपीट हो रहा है तो कहीं कहीं पर किसी का दुकान जलाना किसी का दुकान फोड़ना किसी का घर जलाना यही सब तो सुनाई दे रहा है त्रिपुरा स्टेट में तो कभी कभी ये भी सुनाई देते हैं कि ड्रग्स त्रिपुरा स्टेट जो पहले उतना नहीं था अभी इंडिया का वन ऑफ द टॉप लिस्ट पे हम लोग पहुंच गए ड्रग्स एडिक्टेड पे जहां पर मिजोरम जैसा स्टेट पहले बहुत ड्रग एडिक्टेड था लेकिन आज उससे भी ऊपर त्रिपुरा पहुंच गया है आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा बढ़ गया त्रिपुरा में युवा लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड है तो हम 21st सेंचुरी पे आज हम बात कर रहा है हम बात करते हैं कैसे युवा को डेवलपमेंट करके नौकरी देने के लिए लेकिन वो बात तो नहीं चल रहा है यहाँ पर कैसे यूथ लोगों को मोबिलाइज करके पार्टी ऑफिस तोड़ना किसी का घर तोड़ना किसी को मारपीट करना यही सब तो चल रहा है क्या हम ऐसा स्थिति पे पहुंच पाएगा दूसरा स्टेट की तरह क्या हम विकसित की तरह पहुंच पाएगा क्या यही विकास है हम लोग का स्टेट में ऑनरेबल सीएम साहब हम आपको कहना चाहते हैं आप हमेशा कहते हैं कि त्रिपुरा स्टेट को हम मॉडल स्टेट बनाएंगे क्या ऐसा हम मॉडल स्टेट बना पाएंगे क्या कभी आज क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को युवा सड़कों में आ रहा है आंदोलन चलना पड़ रहा है लैंग्वेज के लिए हक मांग रहा है स्कूल डेवलपमेंट के लिए आज हम लोग आवाज उठाना पड़ रहा है यह सब अगर होते रहेंगे तो कभी हमारा स्टेट आगे नहीं बढ़ पाएगा दूसरा स्टेट पे देखिए मणिपुर जैसा स्टेट पे मेरी कॉम जैसा
स्पोर्ट्स बाइचुंग भूटिया आसाम पे और बहुत सारे ऐसा स्टेट पे है, लेकिन त्रिपुरा में क्या हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है ये सब को हम लोग को सुधारना चाहिए, चेंज करना चाहिए, वरना आने वाला दिन पे और भी आने वाला पीढ़ी हम लोग और भी बिखरते जाएंगे। आज रेप कैसे देखिए ना, according to 2023 and 2024 almost 144 blast रेप केस हो रहा है। आज हम 2024 to 2025 देखेंगे तो और भी ऐसा केस बढ़ रहा है। तो ये होने से तो ये नहीं होगा। तो और भी ये सब जो चीज हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग को सोचना पड़ेगा। सबके विकास के लिए, सबके संग चलने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, ये सब अगर करते रहने से ये कभी नहीं सुधर देंगे, कभी नहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। तिनी आं मा साव हाइसि सिनि तिप्रा सारक नम्बर खापंनि ताखौ बुखुकसं चाबी बुई थेपावो चाबी बुई मथरो संकै सिनि पाराकिजिं पारावो वालायु पाराकिजिं पारावो बुलायु पाराकिजिं पारावो नक सक सालायु पार्टी ऑफिस सक सालायु केबोनि नक सुबाइरि लायु केबनो बुई बखरक फाटिरे लायु दुनिया संनो नासिके मोनै दं हाइसि ओबा हाइके द तिप्रासानि शान्ति तिप्रासानि विकास लांनानि तिनी ऑनरेबल स्टेट नि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नो आं मा साव सिनि ऑनरेबल बरम गनां विकास देबर्मा सानां तिनी मा साव हाइसि निनी जे डिपार्टमेंट ट्राइबल रकनि वेलफेयर नि बागै सिनि तिप्रासा रकनि वेलफेयर नि बागै किन्तु निनी बुकुकनि एमन एमन ककगो संबो नायनो संबो ग्रेनेड थेपानाय संबो फाटिरनाय अरे जे बरकनो स्टेट नि तिप्रा सारकनि डेवलपमेंट नि बागै तिप्रा सारकनि हामक्राय नि बागै चंजाखा सही बरक किन्तु तिनी अबो हाइकक साका बाहाय केंनाय तिनी आं ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी नो मा सावहायसि बरम गनां बिपिन देबर्मा तिनी ईद का जवाब पत्थर से देना होगा। अब हैरो कगो संबो जवाब रनाय कराक अब हैरो कगो अरे जे जागा वो शांति बाबे जों निजिनि स्टेट नते वो बसकांगो आगुग्रनानि हा ओ जागा स्टूडेंट नि एजुकेशन सि बागै कक सानानि ओ जागा ड्रग्स नो बाइके जों स्टॉप खाइनानि ओ जागा इलीगल इमाइग्रेंट्स लख लख फाइमानो जों बाइके स्टॉप खाइनानि बसकांनि सालाव स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जाबा एसआई रिंग दं आबोनो बाइके जों करेक्ट बाबे जों खलाइनानि इम्प्लीमेंट खलाइनानि बसकांनि सालाव सिनि यूथ रक अनएम्प्लॉयमेंट इंगि दं बाइके बरकनो एम्प्लॉयमेंट खलाइनानि रेप केस जेबाबे इंगि दं ताबो ओबोनो बाइके स्टॉप खाइनानि बिलु पवर्टी लुवा आस्क बरक तिनि बांगि दं आबोनो बाइके जों बसकांनि सालाव डेवलपमेंट खाइनानि आ कक रक सिनिंगनानि नांगले किंतु ना ईद का जवाब पत्थर से देना होगा बरक सुनो खाइके संगोबनि ते दाबाल खाइनाय स्टॉप उंनाय दाबो की हम क्राई तंगनाय दाबो की पीस तंगनाय दा ओबो हाइके हाइसि ओबो रकनो ती जों सोलोंजाकनाय नाव हाइसि तिनी रेप केस जुदि आं नायने माने 2023 to 2024 144 number of rape cases जोंखा अब just registered मासे officially फाइमासे अब निस्लाय तैबो हजार हजार दं 92% नि साइपनो गोबां तिप्रा सा तिप्रा जक रकनो रेप केस खलाय जाव के दायित्व क्रेदा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नि अबनो वान सुकनानि दायित्व क्रेदा ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी त्रिपुरा स्टेट बीजेपी नि पृथ्वीनि सबसे शक्तिशाली पॉलिटिकल पार्टी हिनि रक्साव 180 मिलियन नंनि मेंबरशिप दं 180 मिलियन नि मेंबरशिप गना पावरफुल जे पॉलिटिकल पार्टी हिनि रक्साय दं कि तिप्रा सानो तैबो सुक्लगनानि बागै दाबो लामा नरक रमनाय
one suna nang haisi tini drugs of Mizoram hai state no pojonto laiseng ago gui tong ha hamiani digi ha 1792 case. I repeat the number 1792 case. Drugs ni 2023 to 2025 was a HIV ever AIDS ni a Sakha ni report. Our just official report say. If we go without official report, unofficial report, there are so many more than that. Youth of nitini generation bor thang tong. Unemployment of tini thang angkai bisik zorate the pride muza khaisi. Sabika buirwa tiprasa kissing walai. Drugs bo tiprasa kissing tiprasa na wino thilayu. Rap bo tiprasa grok no khaijago. Unemployment bo tiprasa rok no ungu. Nok sok laima bo tiprasa rok no sok layu. Bulai bokrok phati laima bo tiprasa rok no bulai phati layu. Huh? अरे बाबा पॉलिटिकल पार्टी खाइदी एक सबर पॉलिटिकल पार्टी खाइदी सबो स्टॉप खाइबा huh? You can do whatever you like in whichever political party. That doesn't mean that you should forget your dofa. You're supposed not to forget your society. You're supposed not to forget your cultures, your everything, I say. তিনি নর আসছে শক্তিশালী পার্টি হিংকায় আসছে দুনিয়ানি সবচেয়ে ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট পলিটিক্যাল পার্টি হিংকায় why don't you speak eight shedolosini kok borok language no danani tangi norok saimiya tangi noro roman script no adopt khaidenani bagai kok saimaniya tangi norok tiprasa unemploying tongmano solution khainen bai kok saimiya Tangi narok sini Triprani life uma Tripura sani history ze 184 king by singze naikol jagi phaimani o history no world nimbus kangor taibo funukna ni bagai taibo development khainer bai kok saimania Tangi sing drugs no stop khainer bagai tini mili wi kok salaime hanu Tangi rape case sing tongmano taibo komi renan bagai sing kok saimani hanu Tangi tiprasat Kissing tiprasa hamjak lainani kokno sing salimali hano. Na party is important, post is important, dofa important ya. Orono siza go haisi. Moharashno bahike bumung hamya tiklaye, bahike bumung hamya silsawoi, Moharashni bumung no ekta hamya klaye, lokorokni buskango, bahike te kiklaiman ab si chaitokmo. Kintu sei Moharash din rat thuya karei. Nizini jotto tongmani a properties rok rang puisha hoite bosak hoite sak sori hoite jotto yafore tini dofani bagai sini state ni ko ekta time o 50 60 jona 100 1000 tiprasar great tipra san khaite chikon political party no thummang thansa khaimang tipra motha khaikya lakh tiprasar baskang agoi great tipra leni kokno sanka ha abuni pore northeast ni Political party rokno thummang kok samang tini one northeast political party in kahisi. Ekta time o greater Tipraleni kok sakangkai menilayu. Map sikari map phunungari bongni greater Tipralen bobo ni menilayu. Tini sei greater Tipraleni kok Punjab ni bororok social media o kok sawi tongo nangu. Tini sei greater Tipraleni kok Tini study IQ je borok UPSC exams yo. Tini IS IPS official sungo. Ha? Borok pojonto se tini greater Tipraleni kok saitong. Tini Gujarat ni borok saitong haisi. Yes, it is feasible. Judino greater Tipraleni kangkai India te wo strength unai. Indian shakti te wo bari nai. Tai abo practically possible haisi. Chittagong hill tracks rokno na woi nini Cox's Bazar rokno tui Kumila rokno tui yes it is possible greater Tipraland khainani kintu tini sei Maharashtra no bahike opman khaiman abo mangse chaitok laimani sungno guitong haisi CPM khaiper bu sungabu no nukha sakanga baksa borok chaja yang nai
Chaza ke ang nai ang saimonu Sakha ang kangkai. Kintu dus no sungma mani nai haisi. Dusi khlaimano sungma mani nai. Ataimo bahai no hai melarmat je kok samani abono khlaiyo haisi. Melarmat sai hai kangka bulai di thani Tipra sa kising bulai di ka bokrok phagi lai bulai lai bono sikirwo ha bono bulayo bono ragging na layo bono ha tok thalayo abo mangno no khable nizini borok Tipra sa thimani pojonto bike accident ngi thuyu ni speech maro statement maro camper bazar tei ang barbar sau la hazar lakh borok phaimani ayang narni borok phaima pojonto mokol muthubi no gya sukka ma tongoi tong haisi tini nizini busa rokno gonda sora haijago aska biru poverty lung kha porang kha 200 টাকা 300 টাকা 400 টাকা রখা পর্যন্ত আপসাক লিঙা মা ফালু ওবো হাই ত্রিপুরানি বাকি যাসন তিনি খাসি গই তংনা হিমলাই তংনা মুভমেন্ট খাই তংনা হ্যাঁ 1949 15 অক্টোবর নিসিমে মার্চ মানি পরে তিনি 70 বছর প্লাস তংখা বাই তিনি বো একটা ফানাসং বিচার দা মা কাসারি 2060 nini kilometer square hai tini reserve khai klang thaka 1939 1942 rogo sabai ship jao kha di reserve khai kok thai se da saka national party khayoni gorbo khayo sung boro kok sao sini party world ki se kota or sini party pura Tipra sani bagi nayo are je Tipra sani reserve sabai jak thangka ha maharaja bir bikram ka thang tong pro Poncho Tripuri ni bagai je reserve khai klang thamani sabaijak thangka a sabaijak mani kokno kebo phano national political party khaine sini Tipra saro kok saida mangkha parliament kokti saida mangkha state assembly kokti saida mangkha maya tamno gorbo khai ke sung tamono gorbo khai nizini borok bathar jagai tongo shoot khai jagai khoroksa officials TCS officials Sar Sukram Debbarma Sung Hangkai Boro party khayune national party khayune post position asuk thaya asuk tongo Tipra Sakha guli khaijago kok saidaman saimi able chup khaima tongle u dino parmeshwar yang phayu sume malanya bagi maharaju malai phayu buma kaboi tong phayu bichari meya national party khayu sung powerful party sung baisap asuno powerful nganga justice ready ba permission yang no boro khaba rimi able sal kathang kokti sajago obo agartala saboni telemura saboni kanchanpur saboni national party khayuni sangka munilai tong oh 25,000 nini account dasinai riganai bri rokno ri desinai buma botol no riganai ri desinai yangkhai kubuni desni bororo phaini ro kubuni janghani borok phaini ro sal kathang chiri khoi tongo obosini ha othoso chup kok thaisi saragya tang national party khai tongble baisang ambage sing kok sakanga party ni post ni norjak nai position ni norjak nai rang je flow hai tongmani man yang nai tini wan sungna ni batang kha haisi tini sung bai sung Tipra sa kising Tipra sa khumulongo je tini soklai tongo toklai tongo bulai tongo bokrok phati lai tongo saboba niji bai niji Tipra sa nong nale basabati bongni tongo bhig basa tongo bongni ki bobishot krida ha agor toleni neta rok chabi ri de khangkai no aro thange bulai yu noni basa tam serngnai society tam serngnai tam serngjak nai tong sare obu khai delhi no violence haisi delhi no violence wan sukna ni nang haisi san haisi Tripura no buza Manipur hai khaisinai Tripura state no buda Nepal hai khaisinani Tripura state no buda Bangladesh hai khaisinani Bangladesh no kana ble Sheikh Hasina no se taka sentence death sentence ri ka phasi order mangsina
जे शेख हसीनानि बुफा शेख मुजिबुर रहमान हा तिनी बांग्लादेश नो इंडिपेंडेंट खालायका फ्रीडम रखा बांग्लादेश लिबरेशन वॉर फाइट खायमानि परे sei borok ni nukung no se tini sak naya kare fasi order reka shameless haisi Tripura haste om nong tomble hazar bosor tini sini culture sini riti riwas no sini maharaja raja rok naragai thaikya reserve khaikalang thanga Tripura sani bagai kintu sei raja rok no se hamya sani bagai raja rok suno nosto khaikya raja rok suno dukar khani political party rok jichir khog saitomble Kamta tamushe sini mu sini culture sini raja rokno se hamia saitong kubuni bororoni bakhe yes surjo sen ni murti ha nini kabangma borok ni murti ang borok no disrespect khame go ya I totally respect but first priority nini dofani bagai nini hani bagai nini jati ni bagai mangana Narendra Modi wo prime minister for first he thinks for Gujarati right home minister Amit Shah wo home minister for bini dofa bini jati bini sinimong ni bagai wo first wo one so haisi but no sengkangkai national party seng khayu khnal wait si khaito melar mat bupro order no Tipra sarong no thangi sung bui legena Agartala party office bupro order no sung ta thangi Tipra sani bus kango Tipra saki sing Tipra sono bui bathari hero legena sung party office so award man legena sung hai sible je khumulung ha peace kaisa Engna tongmani se khumulung no tini violence khaimang oba haying tongkha aro tongnai pori tongnai students rok tini serengjangnai kuno kaham kari kya haisi ha oborok tini tamu oborok tini tamu ha sengki buni chukli bai Tiprasa kising Tiprasa bulai thile sine haida Joto she 13-14 lakh borok tong aro ni bising se part khai divide khai rujaka 60 ta bidan sabha seat ni bising matro 20 ta bidan sabha seat tong o 20 ta bidan sabha ni bising bose taibo delimitations of khaimani bising tei ha nini khaimani bising tei 50% ni niche seat khlai rujaka bobo chorila matro 37% July bari matro 37% Krishnapur matro 37% huh nini 39 constituency mono less than 50% Ambasa constituency less than 50% Kilabakma tini less than 50% nangna naitong nini Santirbaza less than 50% nangna naitong a 20 ta reserve seat ni bising se 13-14 ta se 50% above aro sung thansang malaya kok sing kotor sung salayo dofani bagai hani bagai khlainai ulta Tipra sono bui manghaisa sung national party award manu Tipra sani nok sokse manghaisa national party award manu Tipra sani ham kraino teb nosto khaimanghaisa national party award manu haisible kokba Are education ni kok sadi development ni kok sadi edisho bhai ke fund bangri mano fund flu khaimana apni kok sadi edisho bhai ke police bill ti khlaimana apni kok sadi edisho bhai ke land rights ni power tu mana kok no sadi edisho direct funding bhai ke tu mana kok no sadi 125th amendment bill no bhai ke implementation khanya kok no sadi a kok kai sagala Tam kong no sanai sudu bulai tok laing nani rang rirui national media no papai tini omshuk poribar sung join khari mangkha sini BJP party wo aborok siming tong powerful party sung
दुनियानि शक्तिशाली पार्टी हिंकांकाय ओ दुनियानि शक्तिशाली पार्टी रोकी 125 amendment bill no pass खाई मेरिबा नोनी कोक नोनरक जत तिप्रासा मंत्री रक मिलुई नोनी जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट जत मिली लाई कि नरो डेलेउ थांग साइमेरिबा 125 amendment bill no pass खाई दिने नर की थांगी साइमानिया दा लैंड राइट्स नो रेडी ने नर की साइमानिया दा आरो थांगै सिनी तिप्रासानी डेवलपमेंट इबागे एडिशनल ते फंड रेडी ने नर की थांगी साइमानिया दा डायरेक्ट फंड रेडी ने हाँ आबोरक के साया चुप सो जों दिनै जेबाबे डाइरेक्शन थाङै दङ जे लामायाव जों हिमै दङ तिप्रासा किसिं तिप्रासा बुलायै तिप्रासा किसिं तिप्रासा नाशल रायनानि जिस तरह से हम लोग जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं आज नफरत को और भी बढ़ा के स्प्रेडिंग हेट्रेड दिस थिंग विल अगेन अफेक्ट इन द डेज टू कम we may again get a consequence by the work that we are doing today. I think it is right time, it is high time, it is crucial time that we all together think for the prosperity of our people, for the welfare of our people, and this welfare will only come when we are intentionally, unconditionally, if we love to our people, if we have intentions to better for next generations, then only it is possible. Otherwise, our ummaya haisi. Ang barbar how education in Kogra. 1,633 school dong 1.2 crore hozago. Mighty zuri power hangkang busy biasang shali power hangkang kai. Aboni kok sariba education no. जों एडिशन मा होनाय ने एडिसी हापां सोलायनाय रोजाब लाय मोसालाय दुलसी लाय एकदम टंथलाय खासि लाय कोलाय हापां सोलायनायनि से सिगां सार नरक जुदि 125 amendment bill no जों पास खायसिने नि मोसालायके जाखुमु डाइरेक्ट फंडिंग जों रफायसिने नि चिर खगलायके जाखुमु हांगार स्ट्राइक दंलायै हो नरक जुदि रोमान स्क्रिप्ट जों खालायसिनाय गांगे जाखुमु ताम खायने हापां सोलायै अबा हायकिते बुलाय तगलाय खालायरोना नि बागै हा 70% geographical area TTIDC cover खायो 7,132.56 square kilometers out of 10,492 square kilometers ni bisingo or 70% geographical area of busu khaise man 2% budget 100 ni bising 2.7% budget $27,000-28,000 crore man bisingo 679 crore height sangna hojago bahai ke engnai akok to salaya huh? Every year of 50,000 job rana ni ko because of 50,000 job akok roke salaya so Tripura ni je culture bo kubuni state ni culture hai ta khaisidiba bulai toklai nafrat abuta khaisidiba peaceful state khaisidi tinin generations rock tinin artificial intelligence by connected injak generations rock technology ni kok salaidi health health care no bike infrastructure no tep develop khai mane abuni kok salaidi sports no bike singte agogriman abuni kok salaidi cricket football no bike singa agogriman akok no salaidi education ni infrastructure no bike develop khai man akok no salaidi route ni infrastructure no bike development khai man akok no sadi Tiprasani hamkrai ni bagai tam scheme tu biman akok no salaidi Tiprasani development ni bagai je below poverty lo tongne rokno bike sing scheme ruoi
business system khlai entrepreneurship rok roi sung ba ke develop khaimana kok no salai di Tipra sa sini students rok no taibo motivate khai taibo infrastructure kaham khai taibo study materials rok provide khaimen bising te ba ke IS officer sanamana kok sadi ba ke TCS officer sanamana kok sadi ba ke IPS officer sanamana kok no sadi ha Baike sini borok no Japan hai country rogo rohore technology bekring roi tebo entrepreneurship khlaide mana kono sadi United States America o baike hoi mana kokno sadi but na ta kokno salai ma bulai sinai ma tok lai sinai boni nokno ma sok salai sinai over the rajniti over the politics cheap thinking over I say cheap thinking hazar tini Tipra sa sikli ro drugs by addicted ingza Ojon National Party je kotor khai to ne kok Sakha bono ti stop khainen bagi Sakha top aims ni doctor ok by mal e kok sawoi obono stop khaine bagi lama da nai tu kha nai tu gya nai tu gya tini miyada uskan keso suicide khai thimani no student khoroksa suicide ni case busuk zorati bangi tong overoknoti stop khaine ni kok da salai kesen no I think tini ni generation strong over high ze tomano sung reject ma khaine violence no sung yakare baike sung kaham wan sumung khlaimano abono sung ma wan suk nai sini land rights no baike tu mano baike sung strategies na mai tebo government be kring pressurize khai dakti tu mana akok no sung ma wan suk nai edisio fund baike bari nai akok no sung ma wan suk nai Tipra sa students rokno Tipra sa rokno baike sung Supreme Court ni lawyers namnani judge namnani kotor officials namnani akok no ma wan suk nai taibo baike TPSC exam rokni bisingti TCS officials khlainani maximum baike khlaimana akok no ma wan suk nai UPSC exams rok roi baike sini Tipra sa rok taibo IPS officials mana akok no ma saimane IRS officer baike mane akok no sungma wan suk nai bus kangni salo politics ni bisingte tebo educated kaham young generations no buji nai rights no buji manai dofani bagi kok sai manai oba hai wan suk mung tebo sungma tub nai oba si sini na har mung na nang nai haisi naki a fight rogo involve ngai sung tong nani haisi tini buba gra ni netrito bai Maharashtra ni netrito bai Northeast sung waishman oba hai khnaya ko haisi Meghalaya ni Mukhyamantri National People Party no subaye one Northeast party khainan bag buskan agoksa Deputy Chief Ministers of Meghalaya fight on tini former Minister Nagaland ni Monomuki Kons fight on haisi People Party of Assam tini Daniel Langthasa song hai borok fight on Hagrama song hai borok tini Bodoland ni leaders of tini fight on Arunachal ni MLA of tini fight on Manipur ni MLA of tini fight on Nagaland ni MLA of tini sung me join khai tong tini o jinis ta rokna se sungte salaina ni nangle para thangi baike sini rights to tubnai para thangi sini je jaya khlaimani thang lai thang the generation so akok rokno sung a bulnu buji baike buskang ni salo sung a mistake no tai repeat khaiwi sung solution tubnai akok rok sung wan suna namble para o baike development khainai society o baike sungte bo agok lainai kaisate kaisano baike sung love spread khaine hamjakna spread khaine akok rok su salaine nangle but tinini politics to aborok totally dine komoritong kaisano joli lainani kaisano national lainani kaisano
sekelek lainnya ni awak hai politics mang senugui tong. O borok no sentini wan sugui bus kangwa agok thai haisi. Dini crime